Yes, bakunzwe Pam Channel TV kaze kandi mu kiganiro cyacu nizera ko muguma mumererwa neza tutangura n'umwaka mwiza n'ibiganiro byiza nizera ko mu mwaka uheze twashoboye kubaha ibiganiro byiza bishobora kubakura handi bashikana handi ni muri ya ntumbero nyene dukomeza kandi uno mwaka aho dukomeza kuzana abantu bashobora kugira icyo badufashije twebwe muri Pam Channel TV mu kuduha message nziza ikanamwebwe bakunzwe Pam Channel TV. Ikiganiro ni cyakindi nyene ni Smart Mind Branly nzihindura nije mukiri kumwe. Uno munsi tuza kwakira coach Gaël Karomba. Numu coach akaba ari mu entrepreneur akaba ari mu investisseur mu bintu bitandukanye haba muri East Africa araza kubimenya eka no muri America araza kubabwira byinshi. Reka ndamwakire ndanamushimira kuba ari umutumire wacu kugira atuyagire ingene dushobora gutangura umwaka neza. Reka ndakwakire coach Gaël. Branly ndajewe cyane. Murakoze cyane ndakwifuriza na karibu i Burundi. Aha ni muhirega ni muhira nga agakeke mwara karonse yego vraiment tudagara bimeze bien. Yes, merci beaucoup. Jenda ndazi kubikorwa musanze mukora biciye kuri channel yanyu aba VIP TV ekaro nabandi basanzwe bakurikirana umuziki mu karere barakuzi nk'umuntu w'umu manager wa Bruce Melody. Ariko a part y'ivyo wowe nka coach Gaël kwintroduce gute ku muntu atakuzi? Umwaka mwiza ko nikano tutangiye muri mwaka 2023 uzabera umwaka wa vision ugera ku bintu kandi vraiment en faveur. Rero je novuga yuko ndi entrepreneur cyane main business yanje ni real estate ni ibintu by'amazu nivyo nakoze kuva 2013 ariko nkabafite na business muri US ya healthcare ibintu byo vya healthcare yes by'amagara siko twabyita mu Kirundi hama muri Afrika ubu nico ndafocusinga nateguye ko muri uyu mwaka ubu napanze no kwimuka nkaza nkafocusinga ngaha muri Afrika aho nzobandanya real estate ariko nkombaninga cyane na entertainment irimo ibintu byose ari byo mwavuze muvuga bya music ariko pane byo gusa gutsaje no muri filmmaking n'ibindi byose. So novuga yuko ni Gaël hama nkabandi financial coach nkunda kwigisha abantu about finances ko saving ko bika ko investinga so yiri ibintu nkora numva I just want to give back kugira ngo dufashanye tugire so rero ubu ni nkaba nari based muri America ariko ubu nkaba ngiye kumara umwanya munini ngaha muri Africa navuki Burundi muri Burundi banashira ngo babizi donc ni muhira so mu magambo make ubu ni Gaël. Voilà, mwamwumvise ni coach Gaël tugiye kuyaga nawe uno munsi. Coach uno munsi igituma nashatse ko tuyaga nshaka kutuyaga kubijyanye na investissement. Ona turatanga uyu mwaka abantu benshi bari ko bariyumvira ati arafise peut-être amahera avuga ati shira amahera yanje hehe ndayakorere mu biki nkore gute hama no muri uko kuntu ugasanga arakeneye no kuba kwitegura mu mutima no mu mutwe. Niyo rero sujet nashaka ko tuyaga uno munsi ni gute uno munsi wewe ushobora kubwira umuntu ashaka ko investisa mu gisata kanaka yo kwitegura kugira ashira amahera yiwe muri ico gisata yo kwitegura gute yo raba ibintu bihe? Okay, ivyo ni ibintu byiza cyane ikibazo cyiza cyane kuba ariko muri iyi minsi cyane kandi ku bantu bakira abajana bakiri batoya ubu abantu basigiye bumva ngo reka twumvise muri iyi ugasanga abantu bose baragiye mu bintu kubera ko yumva no ko barabivuga birishushe abantu bose bakabijamwo ariko hari umugabo w'umuhanga cyane twwa Warren Buffett umuntu nigiyeho cyane cyo investir yaravuze nakanumva yavuze mu cyongereza yaravuze ngo be fearful when others are greedy but be greedy when others are fearful. Bani makuncisha kuvuga ngo nubona abantu bashuye ibintu babishatse sana wowe ubanza vuga uti baby ni biki ako nubona bose batinye wowe uvuga uti uyu no mwanya so ni kiro wakora Branly cyambere please banza wige icyo ugiye kwinvestisa apana kumva ngo birashushe ko kigera birimo birimo nanjye ndagiye fata uwo mwanya vraiment ubanze
ubimenye uvyige ufate umwanya wo kuprepara hanyuma ubone kubijamo. Cyo nicyo kintu cya mbere. Kiri cya kabiri ufate investissement yose nk'ikintu cha long term. Ikintu cha long term bavuga ngo abantu bashaka gukora investissement nk'akamari. Voilà, ngo ndayashiriyemo ejo bigaruka. Nibikunda. Iyo niyo mindset biragoye sana ko ugira ikintu ukoraho. Urumva mera igitabo cyiza kibango mera nk'umurimyi umuhinzi. Ntugenda agashira imbuto hari akibagira ntasure kuyibona nyuma ameze nk'akazobona ariko so niko investissement yose nziza ikora. Ibyo ngiye nkora ntago mvuga ngo ndashakura major. Iyo mindset ni itwica ituma dukora ibintu nabi igatuma rimwe n'imwe twinvestisa ayo tudafite kora kuzinguza garura vuba. So gira a long term mindset yo kuinvestinga shiri haja. Hanyuma ikindi kintu cyamone gicomplete ibyo bintu bibiri, investisa amahera udakeneye ubu canke ejo. No byari kinyamunda kubwira abantu savinga numara gusavinga making sure mbere gutangira uvuze uti umwaka utangiye mashaka afite amahera yo kuinvestisa. Je nakubwiye kugira ngo umenye ko ufite amafaranga yo kuinvestisa banzure yuko ufise au moins 2 à 3 mois y'amadepense yawe kubaho ubitsa ahantu. Tuvuge niba inzu kubaho amashuri y'abana byose tuvuge ibintu byose uri hanibo ugize iki. Tuvuge niba depense zawe ari 200,000 cyangwa 250 ku kwezi, menga shubanze ukoze ufise 750 hamarenga yatangira investisi. Kubera iki mpoli ivyo bituma investisa mu bintu wize neza kandi ukinvestinga utuje. Kurazi yuko nubwo akazi kuhagarara cyangwa byose byohagarara urafise 3 mois yo kugusova cyangwa 2 mois yo kubaho. Nu investise vraiment amahera udafise right now. Arabandi bavuga bati mbo amahera ndayafise ariko igihugu turimo nikiri favorable. Ugasanga ari abandi ariko muri ico gihugu nyene wovuga ati nikimeze neza canke ari ibintu bidapermeta kuinvestisa umuntu yagukiwe. Hari abandi bariko barinvestisa bagukiwe. Aho nawo muri iyo situation y'umuntu akubwira ati ikirere nikimeze neza, uwo nawo umubwira gute? Njyango nibaza ko ikirere kitameze neza niho bimeze neza. Kubera nko kujya ahantu hateye imbere kuhatangura ikintu birago abari too much competition kandi abarimo abantu of course bazi byinshi kurusha. Ariko iyo uravye company yose ikomeye yabayo kugira ngo isolve problem yari ihari. So rano ibintu bitameze neza niho entrepreneur ahubwo bavuka. Kurumva entrepreneur nukureba problem zihari ukazisolve. Niko kazi kacu dukureba ikibazo gihari ukagisolve. So no kuba turantora ibibazo nivyo byiza gusa sinokurangiza yuko sometimes akazi kabura bikagora cyane kugira ahantu hera. Ivyo navyo ni kiganiro twozovugaho ariko uko twavuze just ko investisa no vuga ngo ahantu hari ibibazo ku muntu ufise mindset yo kuba entrepreneur niho hanabona ibisubizo. Yego from ari abantu uno munsi bashobora kuvuga ati muri ivyo bintu byose je ndabifise, ndashobora kuba yaramaze kubudgetiza amahera yiwe akavuga ati ndakeneye kuinvestisa muri iki gisata hama kubaho kwanje na investissement yanje ntaho bizohurira, ariko akavuga ati iki kintu ndakeneye kugikora fise abantu shwa y'abantu bakeneye gukora rero mu kuinvestisa. How ushobora guhitamo team ushaka gukorana nayo muri iyo investissement? Est-ce que urashobora kuinvestisa utaragira team? Bali urabaje ikibazo cyiza sana. Nje nk'ubu harimo abantu baje bambaza se ni gute ubashaka gukora ibyo bintu byose kandi ukaburi hano ukaburi hari. Ikiso cyane buri munsi mvuga niki fise team nziza ntafise team nta kintu kimwe nashobora gukora. So team rero to me nico kintu cya mbere. Simvuze ngo entrepreneur wese taratangura ikintu na kimwe agenda ashakisha team first. Asiko bimeze. Team ni ikintu ugenda ubona muri process igenda yiyongera. Uyu munsi dushobora kuganira ugasanga bagomba ko niyongera muri team yawe cyane niyongera muri team yanje. Donc sinovuga ngo banzu gene ngo abantu 3 4 formule banzu uzabishakisha abantu. Oya
banza niba ari ikintu ushaka gukora bitewe na secteur ushaka investissamwo turaza kubivugaho. Reba niba ukeneye partenaire cheka igisho nyangunda kubwira abantu ubu ngubu entrepreneur ushaka entrepreneur ubu ngubu bivuye ku bintu bibiri ira mutegana kuri ikintu cha team. Ikintu cya mbere no kufisa amahera kavuga uti jenge investissa muri kino kintu. Kiri cya kanone z'abatse bibaza kandi cyoroshe umuntu wese yokora ushaka udafisa amahera ariko basi ufise skills ubumenyi ikintu cyo gukora. Ushaka ufise ubumenyi je ngubu ngubu harimo abantu benshi abajene benshi nduna partenaire nabo bafise great skills. Umuntu akaza kambwira ngo donda de developer app ikora ibintu nibi nkayumva nkumva ndumyo. Abo gucambera abonye member wa mbere muri team yiwe abonye investisseur bitaba you know what reka tuyikore ukina amahera ngahe ngene 20,000 reka tuyashiremo nanjye ntamufasha mu bintu vya marketing mu bintu vya production byose ubwo muri inyuma aho kore ko yagize iki yari afise skills bwa mbere. So rero no kugira ngo umenye team ushaka wowe niko ufise urafise amahera kishaka gutanguza ikintu shakisha abantu bari skilled rero kurumva ukire abantu bazi ubwenge kurusha bazagufasha gukora ariko nta mahera ufise skills basi ishaka gukora ufise skills rero kora projet yawe ushakishe umuntu ufise amahera abantu ufise amahera barahari. Wowe watanguye business yawe uri muri Amerika sivyo utangurayo gukora wowe nka Gaël ta abantu benshi uri bakuri nyuma. So ni challenge yahe wahuye naho uyitegura gute wowe nka Gaël kugira wikira inzira ahantu abandi bose bariko baravuga ati ivyo bintu giyemo nibikunda. Je nibaza ko ni cya kintu ndaro ni coroshe cyane ni cya kintu cyo kuta giving up kugira umu entrepreneur mwiza ugomba kugira iyo esprit kuvuga uti oya sinshobora kurikira. Umva challenges ziratandukanye kandi wese zohora na challenges ziyo. Njewe hano natanguriye business naho na challenges za racisme byari bigoye. Ukoma umujyango umuntu akubona ukuntu umeze wovuga ko mbarimo accent uyu muntu. So izi ni challenges nazo nazo rero umuntu uri ngasha kudahura nazo ariko challenges uhura nayo ngira umutima wo kuvuga uti no I cannot you know ubandanye hama ikindi naco shakisha niyo abantu abagenzi ushakisha abantu bari positive bakwegera babiri very very important positive bakwegera bakuma gusubizamo inguvu bagira iki just uve muri crowd gira abantu bawo ngiye vraiment abo bantu bari muri ya team canke abandi bantu singombwa vraiment ko muri ya team actually rikamvuga kandi kantu nyabona ko buri muntu wese hari abantu akeneye ukeneye umumente no muntu of course urebera ukavuga uti yageze kuri ibintu ndashaka kubigira. Umuntu ashobora no kuba muzi cyangwa mutaziranye umurebera kure umuntu ukwenspira. Kindi cya kabiri ukeneye umucoach mugomba kuba muziranye no umuntu uve mu kumotive. Harimo abantu baje kumotive abo dukora ibi cyangwa kwitwa umucoach ariko bari umuntu vraiment ugukunda ukumotive. Cya gatatu ukeneye umucheerleader ni wa muntu abaceli ni abantu iyo ikipe agiye gukina baza bagatamba bakagira iki nicyo kinashaka kuvuga bino bintu. Umuceli ni wa muntu uvuga ati je nkunda Branly ndamushikiye akenshi abantu bari mahiyesha kwa umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umuntu uvuga uti Branly uri umujournaliste mwiza vraiment ubona ukuntu uzi ibintu by'ubwenge no guhora akumotive ikintu cyiza afise no gufana. So iyo ufise abantu nkaho mu buzima Branly sometimes urabandanya uko bigenda kose urabandanya kandi kugira ngo umuntu ubone abo bantu nawe urabanza ukaba umwe muri abo bantu ku bandi bantu. Alors wewe kuri izo challenge wagiye urahura nazo est-ce que wari ufise iyo muntu w'umumentor vu que wari mu gihugu benshi bakakuraba igisho rya racisme bakurabisha igisho nyene bafise reticence uwo muntu wari umufise nimba watari umufise byagenze gute izo motivation warazironse biciye hehe shaka kumva état d'esprit wari urimwo kugira umuntu ashobora gutanga uyu mwaka ashaka akubona wowe nk'icitegerezo avuga ati coach Gaël
yari ameze uku yari ahuye n'ibi bibazo ariko hariho ikuntu we yari yamaze gusetting umutima wiwe no mu bwenge bwiwe bimufasha kubandanya atera intambwe wowe muri iki gihe byari bimeze okay urabona ubu ngubu kiye gise nefise ubwenge nko mfise uyu munsi umva kiragiye nyine byarangoye sana kubera nta bwenge bwinshi nari mfise ariko makana nshobora bahali mentor coach abantu bose mu gufasha byarangoye okay moment ushobora kumugira mutanaziranye nabivuze umuntu ashobora kuba ari mu gitabo wasomye kumva urashaka kwa nk'umuntu ariko abandi bantu bagufasha mu coach n'iki problem ihaba ni mindset dufise yo kubona cyangwa se a mindset of getting kumva urashaka kubona gusa ntugire mindset yo gutanga nawe ari umuntu unyandikira ati coach Ken ngenda shaka uzombera moment okay ndabona message ijana zinyandikira ivyo bintu none iki cyo tuma wowe nguturanye ariko hari njya nkunda kuvuga mu interview yose mfise nk'abana nk'abangahe vraiment dukorana buri munsi ibanyandikira nkabasubiza bamfata nka mentor ariko the reason why nuko bo baraje ari cyo bashaka kumfasha first mwana aravuga ati je kucike ndabona social media zawe naryo no gufasha reka nazi ko managingire reka tugire guki barabona ikibazo gupropose solution nkazimwa nkabona abafollowers bavuye kuri 5000 bagiye kuri 20 bagiye kuri 30 umwana zibintu so umuntu ni gute ntamuha mentorship kumva nawe afite icyo arampa ubwo iyo ni example so kijya gihe byarango kucika inzu nari nkizi ako mentor wa mbere nagize wamfashije n'ibintu byinshi cyane muri real estate yari umutama n'ubariho yaritarinze nambwe yarafite amazu menshi nambwe ari jewe agifite system ya India kire yo gufata rent kabika none jewe rero ngukorere system ama rent yawe yose tiyo computerizing tumenye ko ninjiramo hanyuma ujye ubona hapo amafaranga yinjiye yasohotse n'iki byose icyo kintu ntabwo yari akizi gikora ko yari umutamu ndamufasha kugikora arankunda so mu bantu bamfashije so novuga tugiye mindset rero niki ufasha bahali niyo ushaka kubera mentor mwegera ushaka gutanga nawe urasanga yaguhaye merci beaucoup icyo ni ikintu gikomeye uvuze ati uno munsi abantu benshi barindiriye ko bahabwa bataravya ati naje notanga iyo ni strategie nziza kwanza nibaza ko abantu benshi no mwaka bashoboye gukoresha iyo bazanira umusaruro reka tujye rero muri aho hantu uvuze ati mu bijyanye na kudandaza kujya amazu we uratanguye kuriyonuze why iyo shwa yo kwinjira muri iyo business y'amazu kubera iki hari ikibazo wari wabonyemwo washatse gukemura cyangwa wabonye ko arimo rentabilité no ku musaruro mwinshi kuruta bavuga ati nje muri iki okay je nibaza ko amazu nakuze nakuze nkunda kubera papa wanje yari umujenier nakuze nyine mbona twubaka muhira ni ikiso ikintu cyaragize ariko narindi muri Amerika naravuze ni ngiye kuva muri capital zo turi muri American capital ya state turimo ndavuga ngereka reka je negera kure ko ndabona ibintu bibero muri capital muri ville ikomeye aho sorry urashobora kuyivuga unashobora kuyivuga ni muri state je ni muri yitwa Maine so hari the main city irimo abantu benshi twa Portland so Portland rero wabonaga nabonye mbona ukuntu amazu atangiye kuduga sana hawa razimba ndavuga sasa hano harimo ikintu so hari a city 40 minutes kuri highway uvuye aho ngaho hitwa Portland hitwa Auburn muri Auburn rero ngiye nagiye nabaye no what inje gutangira gukorera hano uva Maine uja muri Auburn mva Portland ya muri Auburn unavuga ni uburyo amazi ariko arazimba ngaha ese bikunze abantu bazo byahariye niye nogero amazi akiri hatoya akiri hasi nkajya kuwa develop ziriko nakoze jewe bize ya mbere yanjye resort nagiye aho ngaho muri inzu yanjye ya mbere naraguraga inzu za make urumva twaje ni ndende
nje nakoze hafi ubuzinga bune nkigera muri Amerika. Kiza nico nyene cyo kubona besoin ukavuga ati aha turi hari ibimeze uko hari aracyameze uko opportunity. So rero narakoze ubuzibune ngiye muri Amerika nigeze ngiriye njyama mu modoka nabuze amahera gusa nashaka gusavinga nashaka mutahe wa mbere. So maze kubona sinage nanje nkagura inzu nkayigura inzu itameze neza inzu babandonye nkazikorera nkasiga karangi nkashira moto pishasha utunduke duke byinshi narabyikorera narangiza nkagurisha ngasanga nkubise nka profit ya 20000 ya 30000 so nkakomeza nkora ivyo. Ubu tuvugana amazu yahondi aje kugura kimwe rent ije kuba kimwe nkiye muri yasi navuyemo. Abantu baraje baradusanga ubu ngubu n'abantu bagenze bacu bariko bigana ivyo watanguye kera. Ubu muri komite zacu abarundi n'abanyarwanda benshi nabwiraga kera muze tujye hari abango ya ni rugururi ubu bose baragora ngo gaye n'amazu agihari ngo tuguri ni muze reka ubuse tutarazivye room. So I think it's that ushobora kubona ikintu cyo kuvuga niba nishaka mbikora inze no jya kure gato ya Bujumbura aho no jya gukora ikintu kuko bikunzi ibihugu birakura si zirakura so that's any way nakoze muri state ane 2000 ari bisagara amakartier amwamwe twabona nko kumengo ni mwishamba ariko abantu benshi bavuga ati reka tugume ngaha nyene centre ville Bwiza Nyakabiga Rohero ariko ugasanga uno munsi abatanguye muri jya myaka baje kugura imaze nk'umuntu agiye akagura 20 hectare cyo gihe akagura ubu ngo mahere kubagurisha ariko ni handi nyine nakubwiraga long term ushaka investisseur mwiza reba igihe kizoza long term. Urakoze cyane nukuri ibintu tuyazi duhaye message nziza reka tugaruke cyane ndazi abantu bariko baradukurikirana baguma bumva umuziki babaza ati mbe batwabarire vyo mu kazi reka ndabamenyeshe ko korategura igiteramo hano i Bujumbura akaba ari naho tuko twakorera nyene ikiganiro cyacu ari abantu benshi batangiye kukumenya ubunye coach Gaël mu kwezi kw'indwi batari ku 8 uko onye barakubonye na Bruce Melody uno munsi bakubonye kandi uri kumwe na Israel Mbonyi ushobora kubyagenze gute winjire mu muziki naho hama ufate aba artiste babiri cyangwa mukora nabo ba artiste babiri twebwe tuzi ubunye umwe muri gospel undi muri sekila hama ukaba managinga bose neza bigenda gute ni objectif yahe yatumye winjira hiyo nawe? Okay, objectif yatumye ninjira muri musique je rumva rero bali jewe du entrepreneur nkunda gukora n'abantu n'ubu ushobora kubona ugasanga nkazagaruka ahangaha mfise televiziyo ndo ndakora n'umujoda kubera iki ndakunda talent mu kintu cyacu cyose you know nakubwiye rimo abantu turakora mu bintu bya technology muzabona mu misiri imbere niko murenyetse talent numva nikirege nokoze nanjye no kumvisisingamo basi uzana talent yawe nshira makanje tukora ibintu binini you know erike niko abantu bateye imbere you know so niko nasanze nuko nyine iyo muziki nibo bantu muba muzi bico bimenyekana cyane ariko mvise nawe turakora nabo batamenyekana so rumva nico je ngunda talent ngiye ngora partnership n'abatsi n'abayi niki twokora kumutisa kamera tuke je nibi mfise ariko nanje ari binkeneye kugira ngo ngire hariye okay sasa reka nanje ndi mu businessman reka ndebe ingene twokora twashoboye gukora ibintu vyiza you know so urumva nuko nguko vraiment dukorana kandi tuninje nizera gukora win-win partnership niba tugiye gukora ikintu bango reka tugende cyo gutegura ibiteramo bibiri Bujumbura okay munda talent munda talent sana nuvuga ngo sibango hari abandi ba artiste nabo bahari ariko wari nk'umu artiste wambwira okay nkareba nkasanga ntibizoba win-win ntibizoba win-win asanga vraiment badimishora kuwininga ashobora kubaganya ariko yindi wapi so rero hari abantu rero kugutika bitewe na talent bitewe n'iki najya hari ikintu nokora bikaba ganyanganya yes merci beaucoup ikibazo cha nyuma ngomba ndakubaze ni kibazo cha
akarorero ushaka kuguha umbwira icyo uvyumvirako. Elon Musk uramuzi, yavukiye muri Afrique du Sud, akura abona papa we akora mekaniki, ibintu vya mekaniki byo gukora imiduga. Hama umunsi umwe arahitamwo kuva iwabo aja muri Canada kugira atangure kurondera ubuzima. Papa wiwe amubwira ati ndaguhaye amezi 3 mwananje navyo uzoshobora uzocugaruka. Aramubwira ati okay reka ngende tuzobiraba. Kuri wewe wiyumvira iki ku muvyeyi ashobora kubwira umwana nkuko, hama kuvuga iki ku mwana ashobora gufata ingingo nkiyo umuvyeyi yamubwiye uko onye, uvyumva gute? Sha biragoye umuvyeyi vraiment ubwira please abavyeyi mu matora nimuzebe nka papa Elon Musk, si vyiza kudekwaje umwana. Nibaza yuko ako n'abavyeyi muri Afrika bagomba guhindura mindset yawe. Kera yari iga amabe vyiza cyane, uri umuhinga n'ibiga scientifique utsinde uje muri université hanyuma usaba akazi, ariko musiko bikimeze bali apana gusa kandi muri Afrika no muri US abantu basigiye bisanga bakora ivyo batize. Abantu bano muri Afrika usanga bafite ama diplome ntibakore, hariya hanze niko bimeze. Ushobora kuzana neza uri mu bindi bintu kandi warize ibindi. Bivuze ngo ya systeme kere education igikora. Ubu ushatse kuba umuvyeyi mwiza, reba umwana wawe umureke explore, urebe talent ye, umufashe ku perfectiona iyo talent kugira ngo iyo talent ashoboye ajye hejuru. Kera barebaga umuntu ushobora gukora aririmba nkuko twaje kurebeza hele abavyeyi bakera bakubita ukuri ngo guririmba ivyo n'ibiki kugira ubuvuye uruvuye guririmba ibiki. Ariko reba right now abantu baza kumureba ibihumbi baruzuye. So ibaze rero yagira agize umuvyeyi umusupportinga kuva day one ahantu yobageze umujyana he hose bikiso. Nibaza ko ico kintu ugomba guhindura mindset vuma ku bavyeyi. Aho ni ku bavyeyi. Ha makuru ijya ku mwana ufise ni nge nyita spirit of entrepreneurship, ufite ya esprit ya entrepreneurship kandi nge nibaza ko iyo esprit irandukira. Ushobora gusomera mu bitabo by'abantu ukabona ibiganiro nk'ibi byiza ukandika kwandukira. Nk'ubu ngubu ntabwo waba ureba Smile Mind kuri Pam TV ngo irebe ibiganiro byose ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri utarahinduka nibikunda. Erega tuba ivyo twumvise urumva, kandi mu mitima yacu hari icyo kintu kidevelopa cyo esprit bitewe n'ivyo wumva n'ivyo ubona. Nubu uri hanze wumva amafuti n'ivyo nyene, ni uri muri gahumva ute ubuzima buragoye n'ivyo nyene. Ako nubu uri ku biganiro nk'ibi ukumva abantu bateye imbere no bakoze iki, abantu amapaku y'abantu iki byose uba inspiré. Iyo esprit kuzamo si esprit rero nuko imeze. Merci beaucoup Gaël, wavuze ko wavukiye hano Bujumbura, hama ugenda Amerika, ubu uri mu Rwanda, ni ryahe indoto ufise kuri ivyo bihugu bibiri, Burundi n'u Rwanda? Uburundi kuri jewe nta n'ubwo uvuga ngo ni my second home, it's my home. Abavyeyi banje bavukiye ngaha, mvukira ngaha. So ubu ngubu nibwo nari ngarutse mvuga ngo nje cyane muri Afrika, aho kuva nafuka singa cyane muri Afrika. Can you imagine ko maze gutegura amakonseri ane mu Burundi? Vyibaze nawe, abiri ya Bruce n'abiri ya Israel. Bivuze bikoretse iki? Bigoretse ko n'umutima wanje uri kandi meza ane yanje ya mbere mvuga ngo ndaje ngaha. Surumva rero Imana ibinyemerera kandi nkakomeza kubona connection nk'izo nanifuza, numva vima icyo twokora ngaha. Mvura icyo twokora ngaha i Burundi vima ndakunda. To me Rwanda Burundi ni the heart of Africa, niyo centre mbona ya future ya Afrika izo bihari, kandi haracari vyasha cyane amapotensial menshi meza. Hari nini cyane. Turakoze cyane kuri no mwanya duhaye. Twakubagije ibibazo byinshi twebwe twari dukeneye muri Pam Channel TV kugira ufashe ugwaruka gwinshi bwo Burundi n'ubwo mu Rwanda n'urundi gose ushobora kuba urumva ukirundi, ariko ndizera ko nawe ushobora kuba ufise message
ushobora kuba wari ufise tutashoboye kukubaza washaka gutanga nimba yo bihari akanya nako ushobora kuyishikiriza. Okay, message notanga ndababwira vraiment please hari ikintu abantu bakunda kuvuga bakagira ngo ni ibintu vya motivation niki, ariko ibi bintu ni ukuri, si just motivation. Ibintu uraba, vision ugira, dreams ubona ukazizera, umunsi umuzikora, umunsi umuzikora vraiment. Hari ikintu gikomeye naro ndakora study hama nsoma umuntu avuze ngo a businessman, jambo businessman muri Hebrew ngo bivuze ngo it's a man of faith, ngo ni umugabo wo kwizera. Naje kuvyumvira nsanga c'est vrai, nta mu businessman nta mu entrepreneur n'umwe udafite kwizera, kubera ko utangira ibintu ntabyo ubona, ariko wizeye ko umunsi umwe uzobona. Kandi binasaba ngo ubusenga cyangwa se no n'abadasenga abantrepreneur bose bafite kwizera, kuko niho riska utabona ikintu. Sasa ndabwira abantu turawe wiraba ibyo ufite right now, raba bya bintu ushobora gusenga ugire kwizera, you know, icyo ubona umunsi uzikorako, icyo ubona umunsi umwe uzikorako. Niyo message notanga. Yes, merci beaucoup. Nizera ko ubyo tuyagiye muri uno mwanya ari ibintu bikomeye cyane biza kugira akamaro kanini cyane kuri uno mwaka wose ku muntu wese azakurikirana kino kiganiro cyacu. Reka ndakwifurize kubandanya ugira ibihe byiza mu mwaka mwiza yawe n'umwaka mwiza. Kandi ndakunda cyane ibiganiro mukora ngaha. Dukeneye mo ibiganiro nk'ibi ngibi, content nk'ingi ifasha abantu, hindura abantu kwiyumvira. Ubu kenshi usanga ibiganiro bihari byinshi ari entertainment ariko idafise valeur. So ndabashimiye cyane na team yawe yose. Thank you. Merci beaucoup. Ni honneur pour Pam Channel TV kuba udushimiye, dushimira n'abantu bose baza gukurikirana kino kiganiro. Tubifuriza umwaka mwiza, intango y'umwaka. Kino kiganiro kiri dedye ku muntu wese ashaka kugira icyo ahindura cyangwa icyo akora gishasha muri uno mwaka. Merci beaucoup Coach Gaël kubona waduhaye kano kanya. Merci namwe abakunzi ba Pam Channel TV. Reka duhure ku mundwiza mu kindi kiganiro nk'iki nyene n'abazani wundi mu mushasha ashobora kudukura hamwe dushikana handi hantu. Mukomeze kugira ibihe byiza. Thank you. Merci beaucoup.